Mentah perlok ngan warak sepi ke kubur. Daga bating penstom ke liang ke Iran. Jak ke jahat thama ki drone ki bashar kei. Tong ni sangap. Kat baka Israel baka Iran ki dangi penjur ke jinge siat batar bom mar ke liang. U namding bom palak ban pensya. U hit ya ke jahat komersial ha United Arab Emirates. Kani ke jahat kadang ya celambingi jong ke Fuji raport ha kapor baka sya attack ha ka South March. Ong ke report. Ke report ke pente berubah. Barok ki badan cepok ketika jahat kilait na gajiman sao. Kani ke strike ke bajan sya Fujira. Kala nang pensir bat pen pikir syuk namar baka day na ki largest refueling center jong ke partai. Ke Fujira port ke Syakriru kum ke crucial outlet na kamta ke oil export ke bypass ya ke Kim Duriau jong ke Hormuz. Kiru syempang ki kedau baka ni ke strike kapan i baka danger zone mentah lahab ban penyar na kabarim hasilin terrut Duriau ke Iran. Haga juga por la pentip bagi spai Saudi Arabia ki persyang ban atak ya ke jakasan umpen yang ras tanuro ha ke South March. Unong aikitin ke Saudi Arabia ong ha ketika atak la penankam daga drone tang ba ke report ka pau ba klemdon jing julor ye ka ras tanuro ka de ke jakasan umpen yang ka bahedu jong ka Aramco bat ka benta ka bakar pang ya ke energy sector jong ka Saudi Arabia. Kabaya serim kum gani ka straight deki syahid drone jong ka Iran ha ka Arctic March. Lahap ban khang khardep no ya ke jakasan umpenyang. Ka report ka ong ka Iran ru kala dunong jur namar baka wei nagi chatma jongka. Ka batip kerteng kum ka Iris Dena ka ngamno syapo Duriau jong ka Sri Lanka. Kum bala tarai namar ka jingsya akhir tama na ka wei ka submarine. Bat ja palat shispa iwengut ki kiru member. Ka search operation kala da biat syakmat rengkat katu ka ne layo ban plajim. Bat bun ki manjap la labru na ka tiga Duriau. Haga juga por. Kispai Israel ki ong haka South March baka terbom ya shibun ki target saudong ke Iran. Kani ke kentup ya ke jaka ha Isfahan ka basyai penankam ban bu shna bat launch ki misail. Ka IDF Israeli Defense Force ke ong bah ka terbom ya ketika jaka kenang ban penduna ya ki jingsiat misail ba mi na Iran. Terbom ru ka Israeli aircraft ya ke air defense system bat penhe ya ke jing control sun si jrong Iran. Ong ka IDF. Ka IRGC Iran Revolutionary Guard Corps ka ongba kalayo ban siat penhap madan ar pendru teligi drone nongshun nadu basdang jong katma haka arpu praterik Februari kispa Iran kilayo kemru ya kawi ka am drone intact katkum ke jingethu jong ka MEHR News Agency happening ki attack u Iranian Foreign Minister Arakchi wadaw ya ka kanhun ya keren suk jong ka Amerika leng bakar ransan social media X. Message read, quote, "When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met. The outcome? Bombing the negotiation table out of spite. Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him." Unquote. Kani kawan katbau Trump haka Electric March, ukam baka Iran kaladap aidak baka mon, bandonno ka jingkaren penkutma. Kikwa banyak keren, ngaong kaladir. Share Presiden Amerika ha Truth Social Post. Ka New York Times ka ong ka Iran Intelligence Operative kalapan i kidak kishin banyakran berka CIA Central Intelligence Agency ban penkutno ya katama. Publish bun Storyteller London Network.